Biz mэриядан жардам беребиз. Мен жардам берем. Муну жакшынакай кылып фундаментин куюп, атасын жылдык мына пискоблоктон забор кылып берели. Боягында оңдоп берели. Макулбу? Мен жардам берем. Көчөттөр эмне болду? Көчөттөр боюнча кече комиссия түздүк. Ертең дарактар алып түшсө келе комиссияларды бус менен кайдан чыгышат. Өзү токой чарбаларды тусуп берди. Так, мой чыгып кетти, Мына виноградник алынсын. Ана мореке силиптерди карап деш керек да. Алар, мына карачы, такайраак мындай. Жери караш. Дуал менен. Чекерек куштарникти алгыла. Мына виноградник алынсын, Толкон. Бир более-менее порядок экен, Бул жол эме болгон да, Так, биздики азыр жаңы жол ушул жерге чыгат да. Ооба. Эстакад. Эстакада. Мешіт алдынан шығарып көрөйүнчү ошону. 150 метр астына. Алдыргыла. Мартыны деле стормен. Ооба, наркыча. Оларча. Я. Түйнече, сторочен алдырып кетти. Ооба. Мону мыйзам чегинде карагыла, мону экөөнү наркы эмеге такап койсуна сторун, Ооба, татнага Бұл сторға шейін алғыла, мұның ішіне бараса әймәді түсініп Сейчас, бұлар көпір алып түссе кетет бұлар. Көпір алып түссе кетет бай барды. Как раз ушул жерде, да? Да. Ооба. Биз азыр топографский сымкаларды жасап, проектор үстүнө бар немелер бердик уже. Қалған жерін істеп салады. Анда мұны тебей тұрайды бар. Биз бұларды тебеле туруп турганга азыр эртең көпүрө түшкөн снуска түшөт булат. Бұяқ түседі да. Маған жаган чыгат да, багы. Французскадан келген жол түз жерден Оны алып қой, эле. Буларды азыр алдырып турасың экен. Мұны сторға шейін алсын. Бұяқ қалып тұрсын. Тротуарды ашкан, ооба. Тротуарды ашқан. Хорошо. Кийин бир жол кетет бул. Все. Алды. Бұл аябай бері түшіп кетті. Конструкторлы атағын Мұны қырып алғыла. Мұны қырып алғыла да мұяғынан шықсын мұна. Мұна қора тұрасың. Көрдің мұны тақта қыланма. Мұндай Лестницасын мынаны эшигин ачып эле мынаны окшойт алып коюпту. Жоғылар бірле жерден түшкенін алсақ болды, бірлешті ғой. Міне тосуп калды. Жоқ, қара, мұны алыс керек. Проектсидан nereden алыш керек? Бірле жерінен бе? Ооба, бирле жерден, бирле калды. Так, мұны алып да. Көрдің? Тағынан қосып қосып болады екен. Бірле жерден. Сәтіңдағы емесін қара почти 180 жеп кетті. Ал бұл. Босаттың қарағыладағы мойзансыз бостай чалына. Қара как раз мына барда екен. По-моему, до конца алдырып коет. Şu gerçi buna püströk gördünüz mü? Eski ekim. O жаңы ekim buna qara. Tek үйдүн emesi özü linja ekim. Bakadыңар mı? Evet yine. Ошо mon tel emege чейин алгыла кусокту эме. Правила документ макулу. Болду алгай. Алып эле койгула, тетин алып. Моларды қарачы, бұл жақсы қайрақ қылып оңғысы болса ма, бір айтпайсыз ба, оны че бір емейсіз. Подвалдың алып келсе, бұнда аккурат түскендер, бұра. Вообще, бұл бір дизайн көтергілер. Оны қарама, тұрған шығып тұрған қара. Оны қара, тетіні қара. Сүйікті қарағыла бұл, ұят қара. Подвалдың алып шығып жерге өтпейді. Ана вообще уят эле могу. Мындай облиги жакшы эмелерди калтырып коюш керек. Балдар дибегилер. Оны кара. Мосеттан, эме дастан, толкон, болот. Көрдүңөрбү? Алып таштайсыз. Буяктарды карап, баксагын караш керек. Быйыл особенно эме Калматович, быйыл бак, гүл. Везде, где возможно, гүл тегишибиз керек. Гүлүнө келип турган буяк чыгып кетти. Ушу гостактын тактагыла. Эгер мыйзамдуу болсо калсын. Мына жакшынакай берген, карачы. Бул жерден баштап театрга чейин чыккан го дейм, Ушуну бир гостактын карагыла.
Kim olsa bu da güzel olsun abi. Siz taktamda otursunuz. Bugün taktırıyoruz. İstir kaltasın. Ballarımla işte kedi takama. Kim işte İki orada? zaman bunlar. Tamam. Inspektörün bu. İşte gazetesi sigaretçiniz diyor. Peki bu sırada sigaretçiniz yok. Bakın. Ne diyorsun? Ne cumhur buyur da söyle. Para, aknet, zaman testi. Respect. Sizge ne cumhur ayttıracak? Onlar da obliklerin ondaş. Obligasyon etmen yok mu? Bu adam işi de yok mu? Cumhurcu da yok. Tas karakteri tas. Nereye ayttım ya sizlerge? Gördün mü? Bas, kaytar öyle. Ama işte tak. İşte. Var aytıyorum kaç. Kaç sen, var aytıp gelsen var. Ne diyorsun? Yaşas gerek. Gördün mü? Bundan daha yok. Seyretçi. Tatlı kaldı. Tatlı. Sen işte bunlar tartıklı çakır koysan sen arkandan yüzse oradır. Bunlar Oh, burada. yok biz şunu var. Tatlı atarız da abi. Aldık çok. Zahir Muhammed tatlı. Karam mı? Tehdit, zayne tehdit, üylör de ayttım, moğuylör de ayttım. Yok olur. Onlar da şu tarafa koşacak soğudayken ha. Mok sokçu. Architector, mok sokçu. Mok sok. Büyük koysaklar. Şu atrizekti vardı. Başlama. Ha. Karakla. Asker tigler. Bol kıra mı? İnşaat yok. Yok, eski nemesin karasan mı? Küvetesini karasan. Çaktırıp sağla, cihazı kızıma nimet gibi. Joğuzsu karaçın. Ne o? Ne var içinde? Karaçın. Buna karaçın, mape. Bu yatamaz mı onu? Sroçta bir mağazalar çekim onu. Hani takıldı, dolar çekim. Özü kızıl lineye atardık şöyle. Moći, stроение, ja evo sad gledaj, ja. Ja. Burada 5 dönüyor. Düğülü olacak. Так, buna bu şirket tutma, araç. Araç baş 3 metre çekiyor. Allah Allah. Ya. Bayağı bondan tuttu. Aytik abi. Aytik orada. Şu alsın. Var mı? Nizam bazı bildiği hoş gerek. Ayти, mon aldılar. 46 tekrar çelimizde. Bak eski sırayla aldılar. Nizamsız bu? Alsın. Sen burada aldılar. Mon akara demon dolukta aldılar. Buna mojer geçen yaşına kalkıldılar. Meşiti gördün mü bunu? Assalamu alaikum. Mon yapıyor, onda getirip meşiti koyuyor, teker gibi koysun. He? Ayşe koysak ne olur? Kana. Buna kara. Tetikini onda gelip durup o takap koysun. O kakra karın bardak. Tetik tünekemeye жақсы тұрды. Мечті ақпал жақсы екен мына қарашы. Құрмет. Бұл жерде ше, бұрыштан баштап соңынан қылып емемен тünekемен жастарға қылып тосты. Мақұл ғой? Тосып, кемен строение кіргізді. Айтып сөйтіп болса керек, а? Тақтайды. Nerede başka var? Айлық аймақ басқармалығына. Ана ғаштан Ya sizin territorium. Бұлдақ менің территориям. Судақтан бастап маған қарай. Бұл жерде былтыр асфальт болған 1 километр, 8 метр реконструкция полный асфальт болды. Екі жағы тротуар болды, 3 километр 600 метр екі жақ қарағанда. Былтыр жаңаланған, көшені жаңалатқанбыз. Бұл слиптерді жасына ағылы оңдош керек те, мұнда дуалмен арқылы жерге түсіп керек. Қарам маған ше. Некрасивый, бары тез жасына түсіп. Тез жасына. Көрмей ма? Татнаға Фермер моды үстіне hazır mı? Допустим, мөлерге ақса, біреу жерге чачырайды, бұтына чачырайды, киіміне чачырайды. Шының өр ба? Бұларды полный снос болған жері снос болынған бар дейді. Бүткен меткен бұлар көрсақтың. Анда кішіне ақтап сұрда қойсын. Вид клауыз. Ақтап, фасад оңда.
Kim bagalara kolunda çok kıra bir blok şey. Hiç kimde bir keçigide apas kaza oldu. Onu ilkiyordu. Ha. Aşın için biz bana dediler siz sözü böyle oldu. Sigara dedik, yine de kandık kudaya dediler, güzel kimler. Amında var. Acaba. Tak. Neme? Azamat. Moğonda emesin karakıla mıyzam dolu ne? Eğer kırılsa kaçırıp geçse biz nereden yardım veriyoruz. Ben yardım veriyorum. Mon jaksına karakılı fundamentin koyup vatasını yıldık mı piska bloktan zabor koyuyorlar. O yanında onu da koyuyorlar. Nasıl mı? Ben yardım veriyorum. Evet girer. Çalışmaya dal işte. Siz bana kim edersiniz? Yardım verip koyuyorlar. Ustaları tavuk betonun koyup piska bloktan özüne rekomeli bitirip koyuyorlar. Türkmez'den problem Makul oldu. hiç kanca kardeş gitti. Tiyini men berim. Son bunu bitirip. O anda kişine aktap sırda koyuyorlar. Yamaca kim? Onu biz aktayız. Özlükte koyuyoruz. Aktap. Şu betboz üzerinde buluşuyor. Boy çıkaçlarını aldırıp koymuş. Biz aldık koyuyoruz. Arça tüpeylik be. Tamam. Ha. Siz cana 10 bin tüpümüzden bir üstü alsak ola mı? Olur. Size 10 bin tüp vaktiga Abay. bir aç ötlerdi. Abay. Demeyene. Abay. O derece teyit yaktan başta buna maşinelerde koyup aldı. Gördün mü? Sonra kıldırıp arça tüpüyle. Жазгы иштери кошойбуз mu? Ha? Yaz. İki ay Sütün çok süt yazsan. Yaz. Ha. Ne kadar? İkisi bu da yakın. Ama musullarda tazalap durup bakayım ederiz. Video açıp taşlayız. Bitti bugün. Bugün kaçak bırak. Ha. Ama başlayan doğru kapı geçmeyi be. Bir adam aldılar bunu. Sana bana Bana biz tosturduk geldik hala. Egesiz Tosturduk yoksa geldik. Gaz tabi yok. Hayırda. Tavsiyeyle kıldırarız onu. Bu satıp algan yok da. Anamından biz bana tosturganla gözüz. Ha. Gitti Ma bana. yemez kazirokta algıla. Da kazirokta algıla dağı şu yerde tosup koyulan da. Onun için bir hemetip durup ekskavatör bilen gelip onu tazalatıp ancak taşlap durup o sorunu tosup koyup bu. Kara deyeti kuştan başla. Uşun özünce olmaz mı? Makul makul. Ha? Makul. Ekskavatör onu tazalap ancak tazalap durup Moğa tünike tartıp koyuyorlar. Ben teyinin bireyim. Akıllı özümüzdeki şey yardım kılan. Karşı. Fakat dalol işte. Onu alasın. Aytkanız bunu algıla, bunları Ha, algıla. bunlar mıydım size gene? Şurada alsam şu yaşlıdan koysa soğuş verse yaşlıdan tutsan. Tak, yeme. Arsitektor. Ото. Gosregistr. Нет. Olmayız. Tak, bu onun mızamdığılığın karakla. Set arzakçı. Kakra sevet yemeden başlayıp koyduk buna. Meçitten başlayıp koyduk. Onu sonra açalar çıkıyor, güldür çıkıyor. Özümüzde fark saklı ol. Bakın ha. Alsın hazır. Da bunu burçka şeyin hemen koyalım. Sonra bu bak kursalandı. Sonra mı yapalım? O nemesin karakla. Bolsa sonra bu tasarruf koydu bir jolla. Биде отуруп туруп косаткалар болсо отуруп. Ava, lina oturduğula. Tak. Azamat kanıyor. Şunuz ha. Oraya var masa bütünleşti. Oo. Oru masalar var. Hemen şu varım sen atın gibi lan. Şu damızlık yakşı olur özüttü. Evet, ocaktan başladım. Tatlıdan. Bu ödüle yakşı olur. Респект. Respekt ile yakşı olur. Ana. Şu da daylı sözlerdeki örekçilik koydasın sen ki. Lan Moğolların bazıları ne? Bir lina oturduğula dağı tazılap koydu. Baştan ayağa geldi. Allah. Bu dağı men territoriyama girmek, sol dağı menike. Şuna geçti. Dostluk bunlar. Dostluk biz gördüğünde ayvayı kulaçan istasyonuna aldık da dostluk. Buna Alacak Moğollarda fazla var. Krasnı'da oturadık gire. Krasnı bunlar. Bir tek sefer başla. Allah. Moğollar başka arada gidecek ama bırak ulan durmuş yok. Yarın beni kurmayız ha. Bakanı devlette bir tek sefer taşlasılar. Yok biz erten narcağından başlayıyoruz. Bu vaktimiz bol kaldı hocam. 1 saat 5 minut oldu çıkan uzgaça. Mojeller kakbiraz açıldı kaldı. Şuraya olsa son buldu. Son molası. Buna magazin mizans bolganda, ayta çarşaganda
поворот, бул эме бирок өртөнүп кетип, азыр бескоз болуп жатат экен. Так. Күндө кошо карайбыз. Как раз. Буну кошо карагыла, ушул жерде сону кылып парк кылып койсо, Сону болот эле. освещение коюп, удобно чыкканда дем алат, сону болуп мындай зона отдых болуп калат. Кара моюн карайлычы. Вот алдыла, монучу вообще ушул жердичи. Ушул жерде кенен кылчу бир парк шарты кылып коюш керек экен. Вообще шикарно болот, вообще. Шикарно болот. А? Давай, ушул мыйзамдын карагылада болбосо мойканы деле сүрөсүң. Мойка вити деле начар экен. Бул өздөрү музамат болуш керек, по-моему. Машина бурулганда да бул жерде аял ана жерде Тар да. Ооба. негизи мына жерде алып койсо кеңири бурулат. Ооба. Вообще мына Мына жашоочулар келгенде баары жалпылап домдугулат, алып берилет. мына кара, мына бурчка чейин алса капчага болду экен, да? Урматтуу жетекчилер, мына басып бардык өзүңөргө тиешелүү жерлерди карадыңыздар, а? Так, бул жерде МАФ менен, 2 МАФ менен чогуу, архитектор, кадастр, Орунбек, сен бардыгы бүгүн азыр каралган жумуштардын бардыгын обедке чейин либо пешинге чейин бир линияга отургузуп берсеңер, карап берсеңер, исполнениясын биз ОМСке айтабыз. ОМСке айтабыз, ошону до конца бүтүрөлү. Так, сиз жана мүнөздөр боюнча иштеп мага айтасыз, аксакалдар менен, молокелер менен иштеп, белгилүү аксакал форумга парк кылып коелу. Могул жер боюнча катуураак иштегиле. Бул жер порядок экен, көчө. Анча-мынча жерлер бар экен. Жана айткан жерге мен жардам берем. Нурбек, сен жардам бересиң, сиз жардам бериңиз. Анан буягына дагы азыр карайбыз. Эте Сомбек Алматович бар, Нурбек Сүйүнбаевич бар, жетекчилер бар, жардам берет. Соопчулукка, анча-мынча колунда жок үйлөргө жардам беришибиз керек да. Все, анда бүгүнкү жумуш бүттү. Жуунуп, таранып, саат 8:30га 5:15 жумушта болгула.